Yo, it's Adamas Thomas SPE. I made blow clock no blow clock. You can't keep puasa. Yo, ada masa dia boleh besi pasal tema kasu kita kalau mungkin dia sebagai pamba kondulan segam sila badu dia timba pun ipa lagi tak sebab zakat. Dengan tu pasal malina fikir saya mungkin bagi papa mana ipa keluar nanti gosip film apa dia sesuai apa ni mudah syashu bulan nego pada tata. Kita ngaplam sel pokin atakan ekipo sana tadi kaplo bukit ipa pun cita nego gai mana game ipa kusam du sampai sesuai game ipa keluar ipa bawa sidak. Tetap coba nama otak usia bang ibalik kasi sampai tu nama wala pet tak mesti check up sama nabi sama lado tu malek motherfucker baba mati ko sambulu sidak. Nego bede ke baba ngena punya si uta pun ko na buni ga ka so mi ndabe baka supole ndi ada masobo jagu subide bi ngena lali ko kakasna o bana li sista so wam so ko ke ki mande ngena so jinda ta kasa fi kem sio mana joma domine ngena jela shaka domino bale bu fuena kakasna barret pour abdem mutem confirmant DNSL motherfucker ça y on speak confinement Adamas Thomas SPE